Mayam Bukrumzari dum nengbir Impact News ni ai Joyshree Usham na Impact News ke manung hunna taram nokchari ngarang Ukrul district ki manung chanba Ukrul police station gi manung chanba nungsang khong masi humpum village ki manakta leba adu nungsang khong hari mafam raise da masakhang daba khulai paiba singna ambush chatharak pada Assam Rifles ki personnel ani lekhidre 40 Assam Rifles ki lekhidraba personnel ani judi warrant officer Balwan Singh amadi rifleman CM Singh Mabani si maina yam thina soaga maina lekhidabni habi pause khoi ngarang thingnaje aduna masigi incident asi hek thoklakpadagi ukrul gi lambi NH 202 masi reis da ambush na chingba even security personnel de ambush lakpa dagi civilian da su kap na chingba sigi incident ji mayam ma khoi handak chahi si haukiba months khara tha khara zadum itatatana dum thingnarabani aduga yamna sensitive oiba mafam adum oinun lairi ukrul areas da violence hantabase dum laitri aduna hojiki hariba security force ta sumaina chatharak pasi handak ikoi kuidana nagagi civilian taruk Lailon Wi-Fi village segi phakraga hatlaga phangkiba madugi investigation chathabaga mari leinai haibagi maina point out tobasu lei aduga Nagagi Youth Organization ama Khanui Thot haiba hojik tangkhulgi Youth Organization ama moina phongdorak pasi kuki khulai paiba singna maina chathakhiba ambush ni haina moigi claim sima yam kana lakli masiranatana tangkhulgi village gi authority adagi bodies miam civil bodies miam na hari bangarang incident asida yam chauna condemn tawraduna masigumba incident tholak pasa nuai taba phungdok pasa mayam lairi aduga lega ki side gi condemn tawba CM adagi home minister adagi governor aduga ukrul gi MLA gi side gi su incident asi condemn tawduna hoje bereaved families like hidraba jawan ani gi imung manung gi awaba su saru gyari habegi aduguma phungdok pa mayam laire at the same time NACN GPRN na zu Hariba ambush ki incidents da moi sugaw yawde habje mayek shengna admaina clarification ama thokla kre aduga moina point out tawzi eastern flank na tawza la habegi hint ama di admaina thamba adu chapchana masi ngarang ambush kana chathabano Assam Rifles attack tawze kana na tawno habji chapchaba masi gi paukhum security ki side gi police ki side gi authority ki side gi lega ki side gi fungdok pulai 3 adu ngasi hoi puzaliba topic asi attack on Assam Rifles how did it happen aduga khoi gi panel members na Oza Laiphrakpam Ibotombi retired Brigadier Oza Butaram Nokchari Khoyani Suba panel member Oza Ashang Kasar social activist Oza Butaram Nokchari aduga khoy ahum suba panelist Oza Nando Luwang social activist Oza Butaram Nokchari Ngasi discussion of Dr. Bazi Aham Dehak Oza retired brigadier Oza L Ibotombi Lakchege Oza Assam Rifles ki personnel they are highly trained phasana trained torba personnel ni duga khoi Manipur dadi Assam Rifles ta thazada basi local community singna thazaba watpagi masi ki trust deficit laitabdi nate mayam le but at the same time Assam Rifles ti yamna train oiba dum personal na moi gi mathakta smaina broad deadlight attack chatharak pase masi is na attacker singi moi gi moi se karma makhan ki attackers ne han tak puge oza kanana to umno haidudi investigation theory moi jo kanna find out to no honari ayam na tobra kukina tobra atopa kadana tobra and unfortunately hajikal je ambush to udringe digi hana tawdi hai na narrative se saga laga thamme any aso open to mi hat pase kudakta issue to de na and best way is thermometer ma toro machin da thamaga chumbara nganbra ran manganbra notwithstanding which high do na su soina de chumba du di lot laga thambaya banate aran badu lot la thambaya banate achumba di soi thola khani masiki mafam se NACN Naga dominated area ni NACN gi stronghold ne sigi mafam che maside sida mayam na kukino erembe kagma kukino eremtar di nungthin gi pung nungthil da laga changa aga mafam to the broad daylight ambush to boy si amna planning toraga haidi any ambush sai se sok son do ni ambush sai se khudak ta mi ani na kapaga to bu yam na te ambush sai se group ahum mari change to ga kapam maga chain gi ba na my escape route kada da lei do no to do no plan toraga du kari gu mom hina lamba ta de mo ji phantom ni hai ta re changa ga mo to kapam ga chain gi be se eche ai de moi da yam na ai di
अफबद नते फतबदसु नते अदुमपु यामना वेल प्लान ने है एट द सेम टाइम नागा की ग्रुप ना रा कनबुत फ्रॉम द खाम गनी मणिपुर दा एनएसएन की कैंप अहम लेको एनएसएन की कैंप चंदेल लेरे सेनापति लेरे लेरे अहम निको अदु मोइसे नोटा है सुको रेको टू बी नोटेड है ना मोइ कैंप अहम से हजिक तौरिसे कुकी बुखंगे अदुबो एरे एनएसएम को एनएसएन की कैंप सिंह से मणिपुर गवर्नमेंट यादे एज फार एज मणिपुर गवर्नमेंट अदी मसी से एनएसएन की कैंप अहुमक सिदा लेरोइदमने नागालैंड लेगदमने हाय अदुमपु सेंट्रल गवर्नमेंट ना याब पेरकपदे खुई गवर्नमेंट मणिपुर गवर्नमेंट से तु मेन लेसिगी से आइडियली सिदहिदा गन कल्चर नो मोइसे आमना लेरबने ना मसिगे अंबु से थोकने सुगुम से इन फ्यूचर सो अदु लेबक थिनिंगाई दी हजिक थवाई मांगखिबा हक्चांग लेखिदबा जवान अनि जेसीओ होइतारे वारन ऑफिसर से मसिका जवान सिगा लेखिदबदा याम नुंगाइते बट फ्लिप साइड हाइदे तारे मसिगे प्रकशन दी मसिदे द ऑपरेशन तौनबा कन होनरकनी कानाना तौबनो अदुगा आखोइगी गन कल्चर हजिजी न मोइ पायरगा लेबिसे नो हानासु सिगी प्रोग्राम से याम हाइना हाइजगरे नोमई से पायरी खुदिगी मसी से दम थोक्तुना लेनी नोमई से कंट्रोल तौबा नोमई से फाजनबा यावहनदबा अदुम मसीगी दरकार ओइनी अइना हदक्तसु आइगी ओपिनियन ओइनसु हानजु एमएचए दबोक्ता अइना फोंदोकरे चिठी अमा इरगा मणिपुर से सैनिटाइज तौनबा जोन अहुम द मरी द खाइदो हन ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ हन जोन अहुम मरी द खाइदो अदुवा हजीजी यूनिफाइड कमांड की से खरा मागी इफेक्टिव खरा ओइद्रबनीना हजी भोबा चाही हम द यूनिफाइड कमांड से द रिजल्ट से मोबो फंगद्रबनीना अनोबा अप्रोच अमदा तौरो अदुगा हजी लाइबक थिबना कोई मैंडेट करी पामगे दो सिपाही द करी पामगे दुंगसी बो हाइदेबो कोइना सिपाही दी कोई अंग्रेज दा हैरगा मैंडेट है दो करी पामिना मोई एम से करी न में ऑब्जेक्टिव से करी न सिपाही द ऑपरेशनल की करी दरकार होय नोइन तौदिसे सेप तौदिसे मेन करी तौदिनो इदु करामबो बाहाय बंगम देबा दुका ओजा सुमाइना पब्लिक प्रोटेस्ट मीट कुम तौबदा फुंगदोकपा मोइनि यानिंग यानिंग द फुंगदोकपुदि ले ओजाना हाइबसी ऑफिशियली द माइना चे थाजल लगा मोइदा पामबा पामदबदु हाइबगी नो रोमदा हाइदि गवर्नमेंट ना ने मणिपुर गवर्नमेंट ना सिभाई यूज तौतारि मैंडेट अमा पीबा वेबो मैंडेट हाइदि नोइना सी थातोर के मनुंगदा नोमैसे लोइना कंट्रोल तौगदमनी पब्लिक की मरकता नोमई मु पाइबे यादे अरेब नोमई की दरकार होगा काइनेटिक फोर्स आइते फोर्स सीजन अरगा कापगा हालगा फगत बनी खंगते सरेंडर तोहन बनेंगे पैसा पीरगा सरेंडर तोहन बनी खंगते नोमई से कंट्रोल तो है ना मसी की मैंडेट हम अदुगा ग्राउंड फॉर एंगेजमेंट है ना मसी ग्रह रूल्स ऑन एंगेजमेंट है ना मसुलेरी मधुगी रूल्स ऑन एंगेज यूएन दे खंगते अमद खंगते रूल्स ऑन एंगेजमेंट से क्लियर कट अनिसे पीरम मतुंगदा दरकार होगा दिमापुर को कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमा लेबदो पोर कोरदगा सामदगा तोरिदमा सिदा पुसलागा डिवीजन मरी से थमगा था तरुकी मतम पीरो नोय था तरुकता नोय मसी से पुथोरकदमने अदुगा पॉलिटिकल डायलॉग तौना बायना नोमय यावतार दी पॉलिटिकल डायलॉग तो वागने नोमय दु यावद तार दे मयाम से पॉलिटिकल डायलॉग तो खरा लराइने अदुमपो मसीदैदा मोयना हजिक एम्बुस तो ब्रॉड डे लाइट तनी पब्लिक सपोर्ट लॉजिस्टिक मोई लोट नबा मोई चेन नबा पाव पीनबा मधु यावदना एम्बुस तो बंगमोय तो नागागी स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया नी कनाना तो बनो करम कार्डन तो मधुदी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतम खरगी मतम द सोय नदी खा कने हजि फाउदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्ट्रेट अवे मोयना कैसो हायरोय अदुम पो मोयगी मनुंग देगी इन्फॉर्मेशन लौरगा मा याम थोना फंगनी ने खले ओजादो समटाइम्स लाइक एनएसएन गी मोयगी स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया ने हाइबा तारगदी मोइजु यामना चाही याम कोइना सुमाइना खुलाई पाइबजे कुइरकलबा दुगा पीस टॉक्स वारी सानरीबा दुगुम ग्रुप ओइबनिना मोइगे स्ट्रॉन्ग होल्डा मोइगे एरिया दा सुमाइना करिगुम सथबो तारगदी मोइगे मथक्ता रिपरकशन लाकनी हाइबजे मोइजु माइक सिंगना खंगमगनी अदुना व्हाई शुड दे टेक द रिस्क सी मोइगे एनएसएन आइएम देसु यानदबले मोइ मरक्तसु यानदबा मुनोइना स्वारी ईस्टर्न फ्लैंक खाना मोइगे देसु अतोप ग्रुपिजम लेरी मधु यानदा अमगा अमबो डिस्क्रेडिट तौनबा क्वाइदि फबदी सीसी खिमत गोतना अमत को लगा मसी मथक्ता सिभाइना ऑपरेशन तरोक्तार दे मोहिना मधु दे नुंगाइबा फोंदोक पादु तरो गुनेन अदुगा ओरंबसु कुकिर ओरंबसु बट
ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯥꯝꯃ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ 10%ꯒꯨꯝꯕꯅꯤ 90%ꯗꯤ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯕ꯭ꯔꯣꯗ ꯗꯦ ꯂꯥꯏꯠꯇ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒ ꯀꯥꯞꯄꯗꯁꯨ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯑꯦꯛꯆꯦꯟꯖ ꯑꯣꯐ ꯐꯥꯏꯌꯔꯗꯣ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏ ꯑꯅꯤꯔꯣꯝ ꯑꯦꯛꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏ ꯑꯅꯤꯔꯣꯝ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯀꯥꯞꯅꯕꯗꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯊꯥꯖꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯟꯂꯦꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯅꯠꯇ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯂꯣꯖꯤꯁꯇꯤꯛꯁꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯆꯦꯟꯅꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯣꯠꯄꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯏꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯊꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯇꯦꯛꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯩꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯨꯖꯨअली ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯕꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯅꯍꯥꯟꯃꯨꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯗ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯁꯥ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ ꯁꯕꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯃꯈꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯥ 9 ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯛꯆꯧ ꯀꯔꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯨꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯃꯅꯥꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝꯗ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯂꯣꯠꯄ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯇꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯒ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣꯗ ꯐꯥꯔꯒ ꯐꯒꯠꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯑꯃꯅꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯂꯤꯃꯤꯅꯦꯠꯁꯨ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯇ ꯐꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯠꯊ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯔꯤꯄꯔꯀꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯦꯖꯥꯏꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯔꯤꯄꯔꯀꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟꯅ ꯐꯥꯏꯟ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯒ अल्टीमेटली मसे एलिमिनेट नत्रगा स्ट्राइक ती काउंटर स्ट्राइक ती तोरकनी सोइदना मसे यामना इहौ सागतबिदा यामना मास ओइबा मोंग उत्तबिदा ऑलरेडी हजे जी सागत अलै बिसा अमुका तौतार दे मोयना सागलकनी हौ से दुनाने अदुई दमु तन कइगुम मसे सिना म्यांमार दा लेरे खाले दरकार और हंदक कुई कुई तन म्यांमार प्रेसिडेंट सुलामी अदुना म्यांमार आर्मी का पुंजना रगा स्ट्राइक तो गेसु हाय माय तो दन थाइना अमुका अखोइगी कर्नल अमगा माइगी मचागा हातखिबदो चुरचमपुर साइड ओमदा यस अदुई मतुंगदा खोइना चंगसेलगा अदुई मतमांगदा दोगरागी कांबो अमा हातखिबदो मी कुनला कइनो एम्बुस तौर हातखे दई मतुंगदा म्यांमार चंगा खोइना ऑपरेशन तौविदना नेना मिना चंगागा अदुबो हाइदी हाइदोक्ते चंगवे दो बट इन कोलैबोरेशन माय तौर तौकी ओकोई फागत पंगम की फागत पदनतना एलिमिनेट तौकी मोई कैंप त थुआई जे दमाय तौला अदुम खरमदि प्लानिंग सोइदन लेगनी सोने तौर कने इदि वखरनि को दमाय तौनी लेमना तुमिना दि लेथोय हा मोइसे अदुगा डीजी असम राइफल सुकुई कुइदना प्रेस इंटरव्यू ओमदा हाइकिदना माय तौदना सीसे प्रेशर से कर कंगलक पर यायना अदुनो ओइतारदि हंदक एम्बुस तौबुसि अमोयना छु कंगलकद्रा हिना खल्ली ओइ तुमिना दो डीजी असम राइफल ऑपरेशनल रोल दि मागी करिम लेते दुमपु मागी ट्रूप्स ने एडमिनिस्ट्रेशन दि माई मखाद लोय लेबने मी लेते बाइजि माजु नगारम मोय अदुना मसिगी त कितंग हेंगलकने ना खल्ले थैंक यू सो मच ओजा मथंगी वांग से है ओजा संग सर लाक्चगे ओजा सुमाइना अटैक चथरक पजदा स्पेशली नागागी मफमदा सुमाइना अटैक चथरक पजदा तांखुलगी सिविल बॉडीज मयाम ना नुंगाइतबा कंडेम तौबा सी अदुम फोंदोरकपा अखोइना प्रेस नोट मयाम अमा थेंगनरे ओजा हुजि हुजिक से मफमदुदा व्हाट इज द मूड ऑन द ग्राउंड हाबदी मियामगी वखलोंददी कमाइना फावब्रा सुमाइना सिक्योरिटी पर्सनल द अटैक चथरकपजी होय मियामना असम राइफल सिंगना और सिक्योरिटी पर्सनल असम राइफल सिंगना कुकी सिंगदे हेन फेवर तवे हाबगी पेनदबा फोंदोकपा मयाम अमदि लेबा तारगसु अखोइगी नागा एरिया मेन एरिया दा सुमाइना अटैक चथरकपा दुगा मी लेखिदबसिदी एट द सेम टाइम नुंगाइतबा कंडेम तौबदि मयाम फोंदोरकपदि अखोइना थेंगनरि ओजा जयश्री अखोइना हाना येंगदबा एरिया अमखक ले मदु एरिया दो होजेकी असम गरांग एम्बुस तौरगा असम राइफल अनि लेखिदे हाइरे नुंगसोंग हाइनसु खै अखोइ खरानद नुंगसोंग हाइनसु अदुम हाइ नुंगसांग कोंगदा उखरुलगी इम्फाल टू उखरुल लंबिनी हाईवे दनी असि पुंग अनि मखाइ दुआइदा 145 टू दुआइना मदु थोखिबनी हाइ अदुगी एरिया दो यामना कुप्पा को क्रॉसिंग तौबा याबा चथो चसिंग मयामना कैनो मफमनी आइगी ओइनदी होजिक
ambush to kanana tobno haibado kanana so akoi haiba ngamde unknown person ni adabu NSNIM gi di very clear akoi di madu the go khut thinjande akoi yaude haibagi moi di publicity amadi clarification amadi thokre yes akoi ni yenga da base hujik manani adunani adanani haina hairasu madu da kan akoi na adu ada tawningai leite Manipur government India government aduga paramilitary forces home ministry Assam Rifle aduga IB mayam asigi district ta leiribani monitor tawningai aduna machak mayam India dup chokhalaba country amana mina ambush tawraga kanano haiba kana group no kana no karamba no haibagi identify to thopang amdaradi adudi moigi witness ni madugi any kadaidona ambush tawgera any ambush tawgera any kaino tawgera ngasai potto kanana no haibado hujik kande ilai na identify to thopo yaba machak sing loina layeba madugi department cell mayam thamlaga layeba aduna masi aduna ni adana ni haina akoina yegna ningai leite moigi thokliba mafamadu da survey inquiry mayam du changlaga yamna kaino labna leibanate within adugi square kilometer da both side da hek nung sangkong si kram akupatani adudagi akoigi patkai Christian school eribani adudagi hairi ba patkai Christian haibise sansa village ni okay village ka adjacent oiba touch tawba ko adugi hek khundu da sansak du da Assam Rifle gi battalion oja khambi ramani chawba ma leibani ya chawba battalion am lei ko moigi do CO na ko CO gi mathak ma le ai wakhanda ko aduga hojiki nung sangkong digi yam hairi ba thopam accident digi challaga akhoi ukrul headquarter da somsa haina Assam Rifle headquarter ma lei adu digi amuk somgi southern part haiba tare khitang tawbada lambui da shokbo da Assam Rifle camp ama lei ko adu di loire kadai no ba chakada mafam do Assam Rifle na koiraga leiba mafam within 2 km manung da accident se thopane madu da kanana no haibado moina identify tawba ngamde haibadu di sidi government gi moigi home gi lapses ne abako moigi witness ni adu thithopa ngamdaba adu phaba ngamdaba do di moigi lapses ne aduga aina hojik ya moi point ani da lakchaning badi phare haukiba March ta April da kem ko somda near Litan area da tem ko somda ambush tawraga tangkhul innocent ani people ani leikhidre adu da ex serviceman ama army gi ko yauna meni leikhide adu di kanana dawba adu ukhru district ni ukhru ga kamjong district taina pham tem ga soma du da sondana lampu chatpa kamjong tatpa sondana wai ni adu da tawbudu kene bi ni haba adu ga kamaina nagana ne NSN ne haina akhoina madu da taina ga dabano aduna hujik taina lakchaning bidi maduna proof ne ba aduna ngarang gi thodok tu kene bina tawbo ya ba gi chance yam na le ba aduga moi di problem si create tawre hairaga akhoi maseng da wahan ba khana chenan ba hujik kari gi tamak no haira kanda ukrul gi border da kamjong gi border da kene bi se Assam Rifle ga samnaraga o security khraga mafam da loina makna te go yana ba mafam da kene bi se thanna le aduga PDF se lay kanana yokpa mase khoi India government support pi ba ko adumain tawdana hanthaki lansi da naga ka kuki ki lansi thorokpa matamda hojeki ukrul da kuki ki khun khra lay ba sangkai moko chepu hairi ba yoleng hairi ba aduki mafam khara se hojek security ga loinana akhoi changba yate adu moi gi militant di lay ba kuki gi militant type sida KNB PDF ka pun lay aduki kampuda leibaduna haukiba April da ko March da April da tem ka sonda ambush tawbudo adu kumba maduki group na ne heba adu already aduki area adu da KNB se hojik India na tathok tari heba za hojiki area da leiba KNB cadre singje moi power laga nungsangkong area lakpangam bagi yes adu ai khairake okay aduna hojik kamjong da leibase kamjong the border da aina lay haibase phaiko da lay haibsidi very clear nahan nupi ama joro da mai thaba da phabado phaiko da release tawe go
Yes. Aduna Paiko the Hoji Kene be Pazanale, Tazadrega mi Tabi Yangbiu, Chasata Hoji, Assam Rifle Manakta, Labadu, the Nomi Pyrakra, Labadu, Kene be Yawe, Kamjong the Ki, Yolen, Litan, Hojiki, Mokochepu, Adugi, Tungogi Manakta Leba, Chingpei, Lamlai, Kaino Chingpei, Hyberkumba, Asigi area da, Chake had the Atopa Lambi later, Hojiki Nungshangi Kongse. Adu Kongi shortcut ni have. Go. Nungsang Kongi hek Matatu, Tobukanda, Akoy Kamnu digi Tara de Adugi pot the Tagneo. Adu mean Tina pretty Sochu Lego, Adu mean Migi Kong the Chapa, Garina diataba. Adu Nungsang Hariba accident Topom upon Adugi, Turianamale, Tongamale, Madulan Kredi, Hojiki, Akoy Ringwigi, Marakto, Yolendu Tado Ribeneo. I did present the Kanga by area and I district in the go. Kenny busy Moise Assam Rifle who Naknaya Mohai, Assam Rifle is attacked over the Moise Anija Bigi Mongole. Yes, the first Madun I hype say problem create the Holaga, Tankulda, Aduga Nasagi, NSN IM da, Nagada, Nagagi volunteers in the undermine toning I toba. Haptai go. Problem to divert Tore Hiraga. Go. Adugi proof the TM Kasomda. Hachi Badoniaba, the security yawning, Adu Matanga Muka, Yolan the Kappa, the Nahan driver miss like Hidrego. Police Amasoy go. Yes. Adukanana Kappa, Adu Yolangi Kappa never. The Yolangi Turiendo, Hojiki Nungshangi Kongdu, Smina Lapase, Hojiki Yolandu, the Topa Kong Turiendo never, Litan the Tarakase, Smina Koirapanevase. Other Masai, Madulala Turien the Chapa de Minu Udiheva. Moi de Mina Chapaya the bar, lot the Chapalambinevo. Aduna, Masiki. Nungshangi Kon si the Lara Kanda, Madugi Kong Pareng, Silakpa Kanda, Yolen si the target over near. Haptai go. Ado, open the chakra de Lambui to Pogud over near. Was it Lambui lere, Sovo, Lambui de Akogi, Fins corner, Hibado. Yes. Sonda the Kamjong Punger, Sonda Ukru, Fins corner, Heck Makada, they have a Hojing Nungsang Hibase. Aduna's my Lambi open as a open the Chapadi, just cross Lalaga, Turiendu Cham, the Turiendu Mapadolara de. Yolen, Haiba, Hoji, Para cookie militant at Halaga Labase. Now, do they get Nahando, no way to Kapakanda, driver to Shivaneum. I don't know, Hozaki, Lambi, Moigi, Yaulen, Kunzi, direct table, Lambile, Zantapim, the Ozazi, Kanui thought corn, Moin, Alestra was the 6 Naga civilian, hard Kibagimogi investigations at Habazimasi, attention divert on the Basmanta Wuni, Hibern Nutsing Bazimasi, Adum Yabirana Trago. Adusu Policini, Yamna Chumi, Adu number 1. Adushu Amane, number 2 da, Hojik se, Nagaga, Koki se, Tausalak Panena, Nagagi volunteer sing, Nagagi Kaino sing se, Karamai na, Kariasera, oppressed Tausera, undermine Tausera, Karamai na, Kaino Tausera, Haibigi, Kana Moy, Kok se Tada Krem. Aduna, as what the Hojik, Kana Taunare, Nangara, Hanseko, se, Jotek, Sigi, Kaino Seda. Sige, Chiri Chapalambi the go, Duga si Tonari, Sonda so, Kaino so, no makeup selego. So my issues Ukrulom, the diverse to Tore, Hirakanda, Akoi Nagada blame Tore Hirakanda, and Nasai NSN the blame Amapire Hirakanda, NSN free Chanda Ningai, movement like the Ninga Duga Nagagi volunteer Hibatare, Madu Chataningai, Operation Sanghalaga, Loina Pajan Kredi, Madugi, oppressed Okradi, KNB, PDF, cookie militancy there. Free the Chapayara Kaniaba, Pataigo, Sigi police the Neva. Aduna, Temko son the Kapase Moina Kapane, Hapani, Messia Dugi me Padri, Matangamu, Yolen the Kaputu, Moina Kapani, Adugi area, then within 4 or 5 kilometer cut and highly Bisego. Adu already Narangi do Kene Bisina, Tare have a poto. Kene be Adu the labor singer, Kamjongi, Paiko Park have a kanda, Komnung Habama Pamda, Maharaja Assam Rifle Lay. Aduga loin the pond, I don't know, Kamnu Yaukradi, Akwagi, Kamjong Paiko, Kon Yaubati, Ilai, a shortcut layer. Komnung Yaukradi, Hosiki Fins corner door, Gumudu, Ilai, but Chingdong Macham Hutneba. Other Fins corner Yaukradi, Yolen Yobudo, sorry, Nungsang Kong Yaukradi, Yolen Yobudo, Ilai, Masiki root sales, can a security force and the Kangdom. My Kariki Kangway the bar, Kangla Zong, as I moi the Masai Moigi, security, Assam Rifle. Concept moige kaino de kariasira focus the only naga volunteer the khat ne ba moi focus ti aduna asonda kap salaga yes salaga halaga moina
tauba tumble state da tauba aduga NSNIM da Naga volunteer da or NSNIM or Naga volunteer da blame tausale hair kan da Naga volunteer se NSN se wahange habene Naga mayam se Dungarang jam athubada dum NSN gi site gi zum mogi press note involved tau dia habe gi thokle aduga khoi di peace talk cha thari ba group ne haina zum main lakle ado masi je tholam da bata raga di hena allegation je chawram gadra adugi di allegation adu di hoi chawram gani adu su moi thopa ta NSN de kana chiningai leite hoje ceasefire leri NSN ga moi mafam kap ke har NSN na tawge har di ilai lai adu di atopa mafam bayam tawrani kamjong da ko border da sigi mafam da su tawroi aduga adumai na su tawroi NSN ge di we have been experienced in the past many years ko oinam da tawba nam thilo da tawba gi record phajabal adumai macha macha NSN na ko doi su khut thinjaloi Okay. Thank you, Oza. Mathangi wanga se ha Oza Nando Luwang lap chage. Oza Oza ke harbe embuse kamani bibi abage. Oza Brigadier na zu magi yamna security personnel gi point of view da yamna unbiased mong da main thambi khre. Degi Oza Ashang Kasar na zu yamna kano magi manung gi oiba route leiba na chingba maphams reis da KNB gi kada singla aga attack chathaba yabagi mong si mayam zu thambi re aduna Oza gi wakhan di kano kamai thambi ba. Ngarang gi kano si Assam Laiphrakpam da ambush tor bochida koi gi mayam thonore ko wakhom mayam kuki gi mai kai de nagana to bonai nagai mkhane kuki to bonai ko ade ani subada nagai mai kai de kana ko makhana social media hai si akoi gi kano da leiba Assam Laiphrakpam lai tare akoi somsai da leiba Assam Laiphrakpam sing du sangchak da leiba Assam Laiphrakpam misidentification da soina badagi akoi caption na bane haibam du haine allegation mayam je masi ma nakal tham ba ji ko akoi mayam na nei na ba yari si ngarang da kamri si pung am kamnai hai ba nong mai je amma makai kamnai hai bisawi amma bo kamnai hai ba kamna badi ambush to mi kambu jam fi jin de ba ko matam da koi gi India koi gi sida lei ba central security force maru na Assam Laiphrakpam army si mo gi helicopter mayam de ka dau lei ge sida wahang am sida na ni ngai poilam thok toi ni ko haidi kamnari ba ji pung am sida sida helicopter pai khalaga thibi nang ye ba natra pera tu commando ga du mo ni telephone lambi da thachan ya ba kai helicopter ge asin na gi ge ngarang sida sila lagi aku pergi menteri mandon aziri nunggu sana betul yang tong ni aku helikopter saja si acukam kui nah itu tok apa mah hit and run tactics tu nanti pengarang itu hit and run tactics pun di warni itu tahun ini tapi yani yang kui kapner dia ya macam moi si kena uji gun fight si punggam mau ensure tu dia punggam mana natra kamera kan dah sini dah ahian force kong na lambi dah surface dah by road dah thomjen by tu na amani ko helicopter na asam lambi asam pambi di singi lam dadi helicopter gumba matang nong tak na tuna thuba kaji nang pote ba kari ki damak da koi ki kamna ki army na haita re ko Assam Laiphrakpam kampuna helicopter ji sin ko tan tan bi phap ke no sima logi da bi kari ki no akoi na hangmingi se kari ki log da bana swai da ma thola sina tak pa di akoi ni chamuk ching na re sina moi ki yana ba kambu khara na tong na ba dagi soiner ko dagi ki no tong no ki jala hai di chingda la ko da che foot patrolling chali ngi da ache kenona nagala lobuna ju kuki webin ngana kapo wana ta kuki la lomu ju nagala lobo webin kapna ba mana ta ga army machine ju mis masak khangna da soina badagi chingna badagi kaptan na bu natri wari je gari vehicle la ko vehicle mamang da phajan thum da maru mari pan bai mayam loi uri dana ko sidai da kari no ba koina moina kenona army bau yo ba Assam Laiphrakpam gi si gi thak yo matam si da si asram haira ba moida si gi thak yo ga da moina kaim ta khangan da na hujik su moina tumi lesin ya ba ne Praja macing ki magda prachi top si normal situation na te Manipur da naga ku gi irang yam kalai me ching de area sa aduga amuga blame game tong na le nei matam ne sida moina government ki side ge tare moi ki side gi army intelligence ki de moi pawli phangmani si ki kanglup na to bani khot pani habi ching di moina haibam thue sum manung sum thi di manung thi ri hadi praja macen magda macina ngang moi da wai ngang kani ikai dro moi matak da moi di imbu to ga sidi da koina sida micham koina nei nei si moi ikai ni ngai na dro si moi ki keno si preciso mangjeri ngetra ba ja jamgo kilam khana ba koi mera pai bi na koi kalap na wai le haibu bi film lak to ne ba kali moi da si no mai kapai ba kambu ji kana na kapuno ka do bono ga mayam no ne ne bi le re ba misam miyam da hal ka moi pha da ko da ne ka do moi si ka to bona tra ba adi si da musu aji ki le ba po miyam si da na te ba akoi intelligence ya failure with na government na lori ba central security force na taga koi state security sing to ji kai no kangre ba mamang da ju kolen ga kojin ga gi tai na ba jaga da thado gi pasar ahum no na ka pa sigre ko madu kana ka pinu ji ba mayek sengan de sum chanai ner ga confuse ki no da sum thamaga chaotic ki no ma kha sum koi gi situation ma sum establish ta hon ba gi pod am le ba adu machin thi bam yaw re ko ji nagagi kampudara kuki kampudara Assam Laiphrakpam ma di thi re ba na tadi moi kana na laila kap tu ra ba
ngarang ise plan to we tek man de haibasi ne ba ozana haibasi แล้วที่ plan ตัวเวทีมันดี plan ตัวเวทีมันดีดูบุมวยน่ะ plan ตัวเวทีที่วันนี้มันจะยังคันเลยดูว่ามวยน่ะยำกุยเนี่ยกับนั่นดิสิยำกุยกับนั่นสิกรีกันนู่นสิเนี่ยบ่ยาคนน่ะหังด้วยสิพอดีมาพร้อมจะได้ยำกับนั่นสิarmy ที่กับพอดี army ที่ reinforcement สิจังกันเนี่ยสิมีอยู่อากาศมีอยู่อ่างงเตียบ่ลุยข้างมันเนี่ยให้ดีลานมีกี่มวยสินผมดูมวยอยู่ให้ชิงเจริญเนี่ยบ่ดูแต่ที่ยำกุยเนี่ยปุ่งกับเนี่ยกับเส้นนั่นก็เลยดิสิกับเส้นนั่นนี่กับสานจันนี่บ่ अरे कौन जो आर्मी ने कोई वीडियो फुटेज का सिद्धं साइज जो उगी स्क्रीन देखो उड़ पीगी दो मैं आम जो उबा बाहरी का जब सिद्धं लिंक में थांगल काप दो रॉकेट लॉन्चर तो काप दो याम इनवॉलंटरी हुई ना या कोई नहीं कोई येंग देखो याम हाइनिंग दे तो का कई मी के इराक लगता याम ना कोई की स्वप टेंशन धाय तारे टेंशन के लिए तभी दा अमन के काप याद कोई काप की मोंग अमगा कोई फिल्म शूटिंग दे का कोई की काप की मोंग मान बगे सुयावरी है बा अदय मतलब तो काप ना बगी कयाम कनो लेनेरी टेम्पो लेनेरी हाइदी याम कनो खोटกันฉันได้เลยนะมาตำละให้บางทีปวดสิกันน้องยามเลยแบบปวดตัวเนี่ยว่าดูนะมาพร้อมจุดนั้นน้องไม่กลับไปจุดนั้นคนเนี่ยก็ชิคตัวสิก็ชิบอกว่ากันว่านะกวนเมืองที่ใส่เตบุรีอาร์มีที่ใส่อาสามาเป็นที่ใส่เตบุหายเรื่องต่างๆที่สิ่งที่ปอกข้างกันที่มันคุยอินเดียนะกับไอ้เนี่ยใจน่าเจริญตกอยู่ให้ปวดน้ำไหลยามไหลปวดนี่ก็รถเดียวไหลตัวนี้ก็ตัวนี้ทับเจ๊ยามนักว่าจะการนี่อันนี้แค่นู้นตัวนั้นโดรนเลยตั้งไงพัฒนาเฮลิคอปเตอร์บอกตัวนี่โดรนบอกท้าก็ตาไหนใหญ่มาเถียงใหญ่มาทำเรื่องนั่งแบบปนเนี่ยโดรนน้ำปูรุดักลากก็การอีตัวก็ท้าก็เลยยิงยาปนเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ทีเบียก็ชุบอันนั้นตัวดีสิการิกินสิ่งเดียวกันนะสามไรพันดาอาร์มีเดอร์การิกินหายไปกี่ปนน้ำไหลแบบอะดูไอ้ตัวเนี่ยว่าสิ่งที่เนี่ยก็ที่ไอ้ที่ยามนัดชูนัดทุกตัวมาเลยว่าไม่ใช่ไม่ไหวบุกตัวก็ดมอาร์มีก็ไปเฮลิคอปเตอร์กันนะก็ต้องวิ่งทำเป็นนู่นสิดาสิ่งที่เราฮีสินเนี่ยรวยมอเตอร์บุตรสินเนี่ยรวยอะไรก็ที่มอเตอร์บุตรสินเนี่ยไปกันว่าฮีสินเนี่ยไปกัมพูดูมวยตัวหังหลักตัวก็ที่กระดงน้ำเราไปเฮลิคอปเตอร์เสร็จเลยว่าอาร์มีเฮลิคอปเตอร์เลยที่ว่าตัวริบมายามเลยว่ามวยเลยตัวนั้นก็ยามนั่งไอ้ทักกับมาสิ่งที่มันนั่งหกเดือนให้ดูนัดทรีย์บอกว่าสิยามคุยกันนั่นเรียบยามคุยกันนี่มวยเลยที่ว่าแค่ada within the radius of kilometer กี่anoมวยที่อาร์มีเกมเลยไปจากการตัวเลยมันคงที่น่าไปแล้วนะมินิการช่างตัวในเฮลิคอปเตอร์ได้ให้ไปปนน้ำเลยตัวกับนั่นเลยคนที่ก็เป่าฟังกันเลยว่าปาวที่อาร์มีกี่มาพุ่งกุฏิมาอาสามไรพุ่งกี่มาพุ่งกุฏิมึงได้ปาวจุดโอ้ยกันว่าพังปนเนี่ยว่าอะดูนะมาสิอะคุยใช้แต่เพลงกาวต์ตาเรนดูเดเพลงกาวต์นะฮาวายกับตีร้อยให้เนี่ยบีฮัตตีเดpolice เนี่ยกำลังตัวนะอาร์มีน่ะมีพาร์หาแล้วก็คุยกับตีนั่นตระกันว่าตัวดีคุไลไปวันนี้ underground เนี่ยให้ยังแล้วก็ตัวว่าเลยเดียว่าอะดูดียามนั่นตระกัน mysterious encounter น้ำตาเรวจังก็เนี่ยว่าเนี่ยตัวเอเลียนแล้วก็ลาซาแล้วว่าดูจ้าอุซิอาสามไรฟิลส์นะมวยกี่ personal สิ่งที่ว่าดูคุณบ่ fake ambush ที่ตัวกันเนี่ยนั่นสิเดี๋ยว misidentification ไอ้ส่วนเนี่ยไปเอาไว้มามังฟุตบอลชามจุดน่าไว้มาแต่มั่งแต่พอworld cup เกี่ยชานะบุตรเนี่ยมานะบอลจีคุยไอ้กับพอ player ส่วนนั้นบอลก็เขาไปดิ้งกับมวยเดียวกันนะตับนะ goalkeeper ก็คือ goalkeeper นะคือนั่นตัวบุญสินุพาเจอแล้วก็กับคนเจอเนี่ยเขาเลยตับนะอินเทอร์ลูดอ่ะมันได้ถูกจ่าเขาตัวนะไม่ตัวเนี่ยเขาตัวนะบอลจันกิบอยู่เอาไว้มาซากิโกลจันบ่สินะมันนี่ก็คือตั้งเนี่ยตัวอาสามได้พันนะสมัยนะมวย intentionally มวยมาเช่นกำลังก็ได้สินะก็ได้ตกก็ได้เดี๋ยวดูมาพวกที่ตกตรงมันดีกว่าส่วนเนี่ยไปที่ตัวมันเนี่ยบ่อะดูเนี่ยมันยังหมดปีนเลยสิอะดูแบบคนไม่ยอมเจอคนเนี่ย prediction ได้นั่นตระก็คนเนี่ย hypothesis ฉันสักแล้วก็ imagination ได้ลอยงังเลยสิสิ่งงังเลยสิการิกินว่าการแต่มาสิ่งที่ช่วยไปสิมวย army กี่ไอ้แต่ intelligence อาสามเลยพันกี่ช่วยจับเนี่ยบ่อะคนเนี่ยมวยชาวบ้านแบบนี้อะคนเนี่ยปีนี้ไป prediction ลาลก็มวยชาวบ้านเดียวมันงานเนี่ยมวยเนี่ยสิ่งที่ group สิ่งเนี่ยตัวบนี่สิ่งเนี่ยตัวบนี่ให้ไปสิมวยเนี่ยให้เรื่องก็ทำเนี่ยบ่ಅದು ಹಾಯ್ ನಮ್ದು ಕೈ ಕೆನೋ ಚಿದಿದ ಏನೇ ಸೇನೆ ಸಿಂಗ್ತೋರಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸಿಂಗ್ತೋರಪ್ಪ ಸುಮ್ ngaiನರಗ ಅದಗಿ ಕೆನೋ ಕ್ಯೂ ಮ ಲೌರಗ ಅದಗಿ ಕೆನೋಗ ಕೊಯ್ಗಿ ಲಂಗ್ಲಾ ಲಂಜಿಲಮ ಲೌರಗ ಥಬಕ್ ತೋಗಿ ಹಾಯ್ತಾಗದಿ ಮೊಗಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೊಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತು ಕೈನೋ ಹಮಿದ ಪೋತೋ ಕೊಯ್ನ ಹಂಗಿಂಗಿದೆ ಅದುನ ಮಸಿ ಪುನ ಮ ಹುಜಿ ಲೈಬ ಪುನ ಮಯಾಮ ನೈನರಿ ಬ ತೌನೈ ಪುನ ಮಗಸೆ आसाम लाइफनगी नत्रगा अखोगी केनोगी सिक्योरिटी फोर्स सिंग दो हाइतारे मकई आर्मी बु रो मोगी रो मसी मुगी वीकनेस मकई असोइबा मखोगी केनो मयाम ने आइदी मोगी इंटेलिजेंस फेलियर टोटली फेलियर ने सिदी अखोगी सिदी याम इकाई निगाई ने मो सि याम इकाई ने फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल गाना सिचिंग दनी मोई नोई पाले से होजे सुजु तौनबा सिसफायर तौनबा मसाना जो आसाम लाइफने क्लेम तौन नत्रो मोइजे फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल ना अखोगी चिंगमी सिंगी मरुप ने हाइजरी ने मोजे सेंटिनेल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट अवांग नोंपोल लमदम की थोंसंग बने का हाइजरी नेबा अवांग नोंपोल लमदम ने मोइ पालेजे चिंगदनी मोइ नोइ पाले सिरिजे अदुदी मोइ दि लोइ सोयक द्रचिंदा अदुना सि इकाई बिंगाइ जे आसाम लाइफन की सि यामना मोइदा इकाई बिंगाइ ने मोइ द डे दे लिव इन इनफेमी निमित से ngarang से निमित इज्जत यावदो लेबन निमित ने मोइ ngarang से आई मा हाइंग द डे दे लिव इन इनफेमी द डे आर लिव इन इनफेमी इज्जत यावदो लेबन निमित ने मा हाइजन ने
Thank you so much, Oza. Ngasi gi hoi topic attack on Assam Rifles. How did it happen? Group mayam ama allegation mayam moina chathabani habis mayam le du innocent IMG site gi di moi gi kemte khut yaw de habis le adu. How did it happen? Habis break matung da khana jage.